sa Allah subhanahu wa ta'ala yung mga sila ini amuin mga laungta tumubli ang mga kamaasan sin sila susungon insya Allah subhanahu wa ta'ala masi magpasong sin pangadji ini habihayaw waktu itukbal ko in guru kalasan at email kato tanyang patumtum waktu ini wairun narbaing daingkan Syekh Abu Hurairah Al-Kili wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna, itukbal na to in pupudjihan, iwan sin sasanglitan, fa Allahu subhanahu wa ta'ala, salta, salawat, iwan salam, parasul niya kalasahan, iwan kay napusan, rasul, iwan nabi, amuna in nabi na to Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Mga kamaasan sin kami nagdulungog. Sibu halaw sin live, besin Facebook. Iwan sin nagdulungog halaw sin ICOM. Salam ka sila sa kanyukatan. Mudah-mudahan in kita niyo. Taufikan sinallahu ta'ala. Salta pahuguton pa sinallahu ta'ala in pangatayan sin kita niyo doon hapag-akama amuna in akama Islam ummat al-Islam in mawdu' atawakan in topic na to haduman ini amuna in tu palakala paglawakan kasanyangan simbang iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tu palakala amo in paglawakan kasanyangan simbang iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in kita niyo umat al-Islam in tiap-tiap din kato niyo naglalawag sin kasanyangan iwan sin kakuyakan doon naman hadunya lawi-lawi doon hapalakala sin akhirah nasabbot into atas palakala ini hakitab sin Sheikhul Islam hakitab sin Sheikh kakilahan sin katan tanyag in Sheikh ini amunahi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu subhanahu wa ta'ala. Nasabbot hakitab niya amunain al-qawa'idu al-arba' nasabbot Sheikh into atas palakala amu in paglawagan kasanyangan sinbang iman fa Allah hakitab niya al-qawa'idu al-arba' upat atulan sin palakala pag-akama. Lam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hakitab niya hapuas niya nagsulat sin kitab yagnaan ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Lam sin Sheikh as'alallah al-karim rabbal arshil azim أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر
وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. Amo yato yung kantang ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah subhanahu wa ta'ala ha kitab niya Al-Qawaid Al-Arba. Tiyagnaan ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah hadwa'a in akhiniya. As'alallah al-karim Rabbal Arsh al-Azim. Isuhod ko pa Tuhan, ipangayo ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sin arash sa taas-taas, an yatawallaka fi dunya wal akhirah. In tawfikan kaw, in tunyukan kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon ha parakala dunya, iwan sin parakala akhirah. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Iwan hinangon kay mo sin Allah ta'ala in kabuhi dunya, amo in papagbalakaton kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawno in kiaunan mo binaybayan. Wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya syakar. Panagnan sabot si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah subhanahu wa ta'ala, amo in paglawaran kasanyangan simbal iman fa Allah. Lawan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya syakar. Iwan hinangon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, daing haysiyosiyo, apabila kaanugharaan, kadihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mah, iwan sin rijiki, in hinangon niya, in magsukul siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin hadith si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim min hadith Suhaib radiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو سي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن، لندو مكة لندو مكة أجيب in parakala sinhamuk bang iman fa Allah subhanahu wa ta'ala sabmita sablang sinasu sallallahu alaihi wasallam, inna amrahu kullahu lahu khairun. Bunar tuod lang sinasu sallallahu alaihi wasallam, in pakarajaan simbang iman fa Allah ta'ala katan pakarajaan simbang iman fa Allah, in siya karayawan sadya imagdatumpa bang iman fa Allah. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وإذ مكلا sin parakala ingkatan sin parakala malayaw buat malingkan in bal iman matan fa Allah subhanahu wa ta'ala. In asabat usarra'u syakar sabmita. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam, apabila siya datungan kakuyakan, katanyangan, in hinangon niya magsukol siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya kaanugharan silang Allah ta'ala rijiki, bang siya kaanugharan silang Allah ta'ala ni'mah, bang siya kaanugharan silang Allah ta'ala anak alta panuwo, in hinangon niya magsukol siya fa Allah subhanahu wa ta'ala khilafan, sulang hamara sila, amo in nagmamaksiyat patuhan Rabbul Alamin, bang makahinang sin, bang kianugharan silang Allah ta'ala ni'ma iwan rijiki, in hinangon nila, gaman palawihon nila, iwan ganapan nila pa, in pag maksiyat patuhan Rabbul Alamin. Fakana khairan lahu, lang sila sallallahu alaihi wasallam, bang siya datungan sin ni'ma, bang siya datungan sin lijikit sin Allah subhanahu wa ta'ala,
in kiaunan niya magsukol siya fa Allah Ta'ala salta in mga lijiki iwasin ka kuyan magdatong niya inyaon para kalayaw sadyakan niya lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in asabat hudallahu sabar. Iwan bang siya datungan kasusahan. Bang siya palatungan silang Allah Ta'ala kasusahan. Biyasin mga malawa din kaniya, din hama kalasahan niya. Inhilangon niya, sabaw. Magsabaw siya, lando siya magsabaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana khairan lahu. In mga magdatong kanya alamala, in magdatong kanya amuin alamala kasusahan. In panayma niya sadya fa Allah subhanahu wa ta'ala inya tumalayaw kaniya. Amo yating sifat sinbang iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Law silang Allah subhanahu wa ta'ala ha suratu Ibrahim ayat hikapito. Law silang Allah ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Law silang Allah ta'ala bang kamu nagsyukol fa Allah Ta'ala. Bang kamu nagsyukol fa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nikmat amuin naabot niyo. Mga nikmat siwalem piyangayo ni iwan sinwayno nyo piyangayo fa Allah Ta'ala. Tagha na sa jadi matungkay mo inikmat sinang Allah Ta'ala nijikay sinang Allah Ta'ala salta in kamu nagsyukol fa Allah subhanahu wa ta'ala sinang Allah la azidannakum. Taltanto lang sinang Allah Ta'ala, ganapan ko pa kanyo in mga ni'mah, in mga lidziki. Amo in ki anong hala ko kanyo lang sinang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang paiman in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala in kafartum, inna adhabi lasyadid. Bang kamulag kuful pa Allah Ta'ala. Siwo Allah mga ni'mat niya, lidziki niya. Siwo rin palakala amuin jaakan kim sunallahu ta'ala nagkufol ka mo lang sunallahu ta'ala inna adhabi lasyadid. Bunal to in siksa ko lang sunallahu ta'ala nakalando in pangsan niya, nakalando in sakit niya, iwan nakalando in ul-ul sin siksa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yadto in palagnan sabot ka to Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kitabnya Al-Qawaidul Arba laong ya wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar inhinangun ko sinang Allah subhanahu wa ta'ala day hamanga day mimman day hisiyo day hama manusia apabila kadihilan sinang Allah ta'ala lijiki ni'mah inhinangun niya magsukol fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikadwa sabot ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa idza btuliya sabar. Iwan apabila tukasun siya sinang Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ang magdatong musiba. Apabila ang magdatong aramala. Amuin kasusahan. Inhinangun niya magsabaw siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. بيأتي حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Law si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunatan din Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunabun nato din Allah. Bunabun nato din mahatsut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala apabila ang kawayaan niya, apabila ang kalasahan niya manusia, qauman ibtalahum lang sinasul. In parahan sa sinang Allah ta'ala bala
tutukasan hamanga sila bang iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman radiya falahu rida. Ibn Hithiusyo, in nagrida, haamuin, Hithiusyo in nagrida, amuin, musiba, pertong ka na silang Allah subhanahu wa ta'ala, nagrida siya, mga musiba yaun, mga panisting silang Allah subhanahu wa ta'ala, falahu rida. Bihat tu la isa min Allah ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala nagbida laysab kaniya. Waman sakita falahu asaktu. Iwan Hithius yung inagmahukaw. Inagmaduhal. Mga panisting sinang Allah ta'ala. Abang pirakan niya sinang Allah ta'ala bala. Walun sila kasandal. Nagmahukaw siya. Hapanisting sinang Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Falahu saktu ilang Allah subhanahu wa ta'ala bihadto na isa min Allah. Mahukaw na isab kanya inang Allah subhanahu wa ta'ala iyan maruhal. Lang sinang Allah subhanahu wa ta'ala. Lasabbot suratul Baqarah. Ayah hangga tuskay mantaglima lang sinang Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لغفر الله تعالى إيوان تكسن مؤدة كم لغفر الله إيوان تكسن مؤدة كم لغفر الله سبحانه وتعالى هؤنونا إن لويا هؤنونا إن بتكا لويا daing hakahap di minal khawf daing hadamag iwan sinbuga tukasunda ka musinang lahu ta'ala yung habuga iwan sindamang biya sinjima tukatok bihaun nagpalain ng lahu ta'ala sakit panyakit jamag isabarang manusia ayaw pagkain wala jamag intaw miskin misan intaw dayahan inbalkanan intaw malagpod jamag sinsakit ini. Apa imiyan in Allah Ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Tantanto lang silang Allah Ta'ala. Testingan na mo na kamo lang silang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukasun na mo na kamo lang silang Allah Ta'ala. Uno-uno na din hakahapdi. Ay din hakamuha iwan sindamad. Waljur iwan sing kahapdi. Wanaksin minal amwal. Iwan sing kahilang. Dahil mga alta niyo. Wal anfus. Iwan tukasunda ka mo silang Allah Ta'ala ding mga ginhawabalan. Biya sing kalasahan na to o magkamatay. Iwan silang Allah Ta'ala niya walihan in anak asawa na to. Tukasun inya to panukas kay mo silang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa thamarat iwan sing panghiyanom. Bangsaw pa mang kabun mo. Tagha na sa dyan. Mapatay ang kabun mo yaon. Inya to panukas kay mo silang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampa imiyan inang Allah Subhanahu wa Ta'ala panabi. Ya ayyuha Rasul. Ya ayyuhan Nabi. Wabashir sabirin. Ya ka Rasul. Ya ka Nabi lang silang Allah. Ya ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakwayagan na sila. Pakwayagan na in mga sila nagsabaw pa Allah Ta'ala. Ha mga tutukasan silang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabita lang silang Allah Ta'ala. Inna Allah ma'as sabirin. Munato nilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salta niya in mga sila nagsasabaw patuhan Rabbul Alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في سنة صلى الله عليه وسلم إن سبنسا أمو إنك لن ديها ما نسيا أمو إنك نام سنتو تقصن بلاء ديها الله فلسطين ديها الله
tutukas niya Allah subhanahu wa ta'ala al-anbiya amunain mga kanabihan sin Allah. Wa idun kita yung nagkaawot sin tutukasan hama kanabihan. Wa idun kita yung nakatungkad biya sin tutukasan sin mga kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhinang nila sabadu. Nagsabaw sila hakatan amu impera sin Allah ta'ala tutukasan mayta lianna al-masaib wal-ilal wal-amrad kafaratun li ahli al-iman. Sawab in mga masaib, in mga musiba. Iwan sin mga kasallaon. Iwan sin mga sakit, manakit. Kafaratun li ahli al-iman. Bahilang sawab, hikapapasin dusa sin mu'min fa Allah Ta'ala in mga tutukasan kanya sin Allah Ta'ala li ahli al-iman. Ha mga sila matan nag-iman pa Tuhan Rabbul Alamin. In hikatu siya buti Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kitab niya Al-Qawaid Al-Arba. Kahinapusan laong sin Sheikh wa idha adnaba astaghfar. Iwan apabila makahilang siya dusa in hinangon niya sa doon mga yu'siya pa Allah Ta'ala kaampunan. Biya sinasabbot ng Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Imran ayah hanggatus katluan taglima long sinang Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfiru li dhunubihim وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Lord ng Allah subhanahu wa ta'ala, hikatu sifat paglawakan si iman fa Allah. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Iwan amuin sila. Apabila makahilang sila dusa. Makahilang sila maksiya patuhan Rabbul Alamin. Makahilang sila fahisha. Aw zalamu anfusahum at tawakan na anyaya nila ingin hawabaran nila daing hapangilang maksat patuhan Rabbul Alamin zakarullah katumtuman nila inang Allah subhanahu wa ta'ala sa dunduon ilma nga sila bang iman fa Allah bang sila makainang fahisha hinang langgang sara at tawakan na anyaya nila ingin hawabaran nila laway hinang dusa zakarallah katumtuman nila magtuwi ng Allah subhanahu wa ta'ala fastaghfiru li dhunubihim mahuli mangayo sila magtuwi fa Allah ta'ala kaampunan pangayuan nila impaldusahan nila fa Allah ta'ala sin kaampunan ang panangasuy ng Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ Iwan hisiyo. Insangat nangampun sin pagdusahan. Iwan hisiyo. Insangat mangangampun sin mga pagdusahan sin tao magmamaksat patuhan Rabbul Alamin. Illallah. Wat malingkan inang Allah subhanahu wa ta'ala siya insangat mangampun. Inang Allah ta'ala al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Gafurun inang Allah ta'ala nagsisipat sin bayang ampunon ha mga sila bardusa patuhan Rabbul Alamin. Iman inahi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innal abda idza i'tarafa bi dhanbi thumma taba Allahu alaihi. رواه البخاري ومسلم. لو في نبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب bunnato din ipon silang Allah. Bunnato din ipon silang Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila yakun ya impardusahan. Apabila yakun ya impardusahan sa nagsusun siya sa impardusahan niya. Thumma tab mahuli. Nangayo siya pa Allah Ta'ala kaampunan. Nagtawat siya pa Allah Ta'ala sin taubatan nasuha.
nangayo siya pa Allah Ta'ala kaampunan salta ma'a taubati nasuha salta yung sa taubat nasuha nakalan mo impang susunya pa Allah Ta'ala si matusan niya long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taballahu alaihi ampunun kanya silang Allah Ta'ala impang dusahan niya taballahu alaihi ampunun kanya silang Allah subhanahu wa ta'ala impang dusahan niya وهم يعلمون أنهم إن تابوا تاب الله عليهم إن صفات الإيمان فالله تعالى وهم يعلمون أنهم إن تابوا تاب الله عليهم So kaya natin iman pa Allah bang sila makinang pagdusahan mahuli na ngayo sila pa Allah ta'ala kampunan ampununkan nila silang Allah Ta'ala impaudusahan nila ang pasabot ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab laong niya fa inna haula'i thalatha unwanu sa'adah fa inna haula'i thalatha unwanu sa'adah intu nasabot yadto amunain hikaisa idha u'tiya syakaw apabila datungan siya kadilan sa sinanglahu ta'ala ni'mat lijik syakaw in hinangon niya magsukul patuhan Rabbul Alamin hikadwa wa inabtul yasaba apabila datungan sa sinanglahu ta'ala panukas bala amuin kasusahan sabaw inhinangon niya magsabaw siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikato paglawan kasanyangan wa idha adnaba stagfar iwan apabila makahinang siya dusa makahinang siya langgal sa patuhan Rabbul Alamin inhinangon niya pangayuan niya sa rundoon magtuy impagdusahan niya kampunan patuhan Rabbul Alamin lauhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah subhanahu wa ta'ala kitabnya Al-Qawaidul Arba' fa inna haula'i thalatha unwanu sa'ada intu nasabot yadto amuna yadto in paglawakan kasanyangan iwan kakuyakan sembal iman fa Allah subhanahu wa ta'ala mula-mulahan taufikan kita sinang Allah subhanahu wa ta'ala doon haynang madayaw salta pakandusun sinang Allah Ta'ala in pangatayan na to hapag iman doon hapag akaman niya iwan wafatun kita sinang Allah subhanahu wa ta'ala hapag akama amunain akama Islam ummatal Islam in kita niyo ini maghajat po Allah Ta'ala in Allah Ta'ala di siya maghajat sin pag-ibadat mo sa gawain kita niyo balhajat ha ibadat na to asupaya in kita niyo masalamat niya dunya dagpagpadlo akhirah so in kita niyo ini umat al-Islam nagsisipat si manusya al-insan so in manusya ma'khudah min kalimati nasiya so in manusya kaya wa in kalima al-insan dahil kalima nasya magkalupa magkasa. Wailun buli dapat lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inaki si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam atau kullu ibni Adam khata'un. In kataan sin anak apo Adam in sila magkasa. Inyusa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khata siratul mubalagha nakalando dalan siya magkainang kasaan patuhan na Rabbul Alamin ayaw na to kalupahan in sipat hikatuyad to wa idha adnaba istaghfara apabila makainang siya to sa patuhan na Rabbul Alamin sa lundon pangayuan niya pa Allah Ta'ala kampunan mula-mula ang tawfikan kinasilang Allah Ta'ala tubtuan na mo nasadyain pangadjian
sabot na muhain doon. Salam ka sila sa kanyo. Magsukul ha mga sila. Imaatod sin pag-live ha Facebook. Di ha page Sinidaul Islam. Iwan sindi mo lungog sindi alam sin Icom. Salam ka sila sa kanyo ummatal Islam. Mula-mulahan ingkitan nyo. Lapasun sin Allah Ta'ala. Salta pasun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halam sin surat niya Firdaus. Mula-mulahan taufikan sin Allah Ta'ala. Tubtuan na muna umatal Islam. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.